Belwak me chuli kagalwo manna dit mawa moro manoke te kwaro tina miru lok ikom janjanani lo wum statue ne eneni machungi ngereni tie ario gi ken ni lo Uganda achiel ti kamara chungi ye en ibombo janan kime ario tie sport view i hotel mamega weng era yo tukidi wo wajoni ket wiya kakany wiya ma ario biberu kakamo baka kaka ma ario re enenan achungi ye ene tibu patien janani tin ma miru lok kit ma odwenyo kere ni chake ma amin nere tibune odwenyo matek ya choli ero no mir ki yige na mirembe kama buor gi kwenye ye ento odwenyo we mon pa mino kero o yego gangi pa jo i 24 e karma ero tut bore wang lek ni Uganda mir mine woro dwenyo bedo ki komen ba yupe ba tek church ba mege ma ero tero ko okay yup gamene me badit bene peu bere yupi karma archbishop me abor Stanley Tagali his grace uchao ento madu dong chabira rio yup na dirlobo jero yuwe Museveni utiero yup kene wewe yup me 2015 man kiro nying chem jaden lo malo kimire wore lo Uganda utime uno dong chabira rio ken ento tibune otailo enyi i 2020 e karma tibune wajini wot kitiero miero betie o mier dano ku dem chan kit ma ene dem chan kere ki chak wot kit ma ki mara kere ki gangne yo kit ma liele woru kere yo webu lobu Uganda da oye yope utiero ka chiel ki chatul provian ento ki nge dok ki jogo yopo ento ero tuch bora wajoni dago ka dong tika cholo latien si puru binu dago de perion si udio binu dago de perion o chere yup me wot puni o ituma be karba wa o nambirembe no kadita kiloro dogeo udiku wodla chiel provincial secretary Reverend Canon ngeng wajani machalo provincial secretary atiki twer me wetu ni uchak wot o we wachak wot goru chakre i 2020 ikarma wa o wo bulenji kichwalo waju hamad dago macholi biru ka lwen kil wot kitien me jokku lo wot patien jana lo wum ento tibu pa juwa de tugula poya dago ma ocho ne kil wonyen naklanji susa kil wero ento winyu duon ma wajen ye chi wiye ajuwa ni ka chil kila poya ni wen tibu a ki komgi ajuwa riyo karo ki ngwech la poya ni waliel wiye woro kedwa ni o yuero kaidi wo wajoni tijbatia utiego dano ko wing lock udokete kwaro ikarma wa uga ruma do ya ber matek doge ikilu wot ke kengi ento dogo wajoni riu cheri ugam diel ngol labay diel ma ngol pewo biro ngolo karma ngolo diel do karuma tung do bacholi chawa pawu ya rio ke bicho lu woro ngolo nam lwen ugyet wa o ma wat biru o bobi do dira choli go biru ka jolo wa ku bogol wedo ka kanyo wa no chin ma aki bot gamende minister Reverend Father Lukodo mati minister me ethics and integrity ugoyo chin ni omier wa chung bobi kamal be mi bogol wedo ye wa gini mi flok be Uganda machalo kamene umi watwero karama mi ubogol weru tibudo walo ni ubogol weru adik batika mi ubogol weru ni apol la wogo professor J.J. Otin katiel ki smeyu kwimu muje smeyu kwimu wali kwanyum bogol weru rio kwanyum bogol weru ki ching apol la wogo kwanyum bogol weru ki ching professor J.J. Otin wego bogol weru chiel ki kera ye tim makampano dokere watimo erno bogol weru chiel kwanya mi a professor J.J. Otin ambassador Dr. Naruto Mkwanyo meka apo na wo wakwanyo ikaraba wa oy wilien o wajane tibate dongu timo
How don ki wili chawa dek mi di wo kido ko jogo ru de o inir me lega ki come o jogo lu diru magu mi di wa ba ko lwedo pemi o ilega wi gotte mo chwini kar magu a ni gini chet ka lega mo to lengo to ko ya po cha bero luak be chuni ka kanyo era ye duon mau binu wajoni a chere bak dugi igori duju ma tibu chere pa choli tiye ma pia me rock la mo doggi ye mona ye kit ma chen janen luwum ulwenyo kiri pia choli a choli wabiru ki gem kongo winyu lok bak wan watika bak dok wani peu bonte kwar ba miku ikarni erini ma pinki ma rach ye choli unero ko ilwen ma papat wen ma oke ma choli unero jugi ma binu ga lwenyi lo ba choli kon la kwena kit mo ne ko kidano kati bu pa chen jene lo ki jade mag wakite eneni waduri te kwaro kit ma en miro jog jog ba balo